কয়েকবার দিছি এই দিকের আর আবেদন নেই। থেকে ভগবানের বাদ দিয়ে এদিকে একটু ভ্রমণ করি। Değerli Umut Kervanı bağışçılarımız, Bangladeş'teyiz ve Bangladeş'teki engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına tekerlekli sandalye inşallah kendilerine hediye edeceğiz. Bu katkıda bulunan bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Bangladeş'ten selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. সম্রাট ভাই আমাদের লোকজনই ভাই আপনি সরেন ভাই সরেন আপনি ভাই আপনি সরেন বলতেছে আপনি সরেন পিছনে বেল্ট আছে বেল্টটাতে বাইন্ধা দিতে হবে। অটোওয়ালা খুঁজতেছে আমারে বললাম না যে অটোওয়ালারে বলেন আমারে ফোন দিতে একটা হাসি দাও যে তোর ছবি তুলতেছে এরকম করো একটা হাসি Değerli Umut Kervanı bağışçılarımız, şu anda Bangladeş'teyiz. Tekerlekli sandalye kampanyası kapsamında engelli kardeşlerimizin ihtiyacı olan tekerlekli sandalyeleri kendilerine hediye ettik. İnşallah bir nebze de olsa kendi hayatlarına bir düzen vermiş oldunuz. İyi ki varsınız. Allahu Teala sizden tekrardan razı olsun. Bangladeş'ten selamun aleyküm ve rahmetullah.